now entering the municipality of Batan. This is now the province of Aklan. Altabas na yun, sir. And then Altabas, Oo. Aklan. Kapis pa? Banwa na pana. Sang Aklan na. Oo. Oh. Boundary na di mo. This is the provincial boundary of Capiz and Aklan province. We're entering now the poblacion of Altabas, Good morning. municipality of Altabas. Review, nag-drive ko kay Ha? Ara? Ay, bukas na guro dahil ato tong bata ko day lula yan. Nga video man siya, nga selfie man siya. Turista man to eh. Ha? Oo. Tata, ito ba? Ganto ka to? Ano yung brado? Altabas National High School. Kita mo tama yung note me sa sign, pahisayod. Sa ilil na pahibalo. Pahisayod. Nagatangis. This is now the town market on the left side. And at the right side is the public plaza. And I think right there in the foreground is the background is the municipality municipal hall. That is the Altabas Public Market. Okay. This is the poblacion. In English they call it town proper. The first town from Capiz to Calibo, Aklan. Sir, kasi may gusto may CR lang ako ngayon pala. We go straight, Hamindan, Capiz. On the right is the Calibo. On the left is Iloilo City. Restaurant tanay. Sige. A good idea. Kung napoko pa. Good idea. So that's another crossroad there. Hamindan, Iloilo, and Calibo. May mga hotel, mga gabihan ka ho. Pwede ka 3 hours or overnight. Ay, nani. Gusto mo lang pa ay 3 hours, pwede ka check-in. Piyong-piyong ka lang. Piyong-piyong ka lang matula tuyo mo kag mag-drive uli. Tama yan na balata. Someday maka-drive today. Ay, Manila na. Out. Patiklan siguro. Going ka Tiklan. Sa isa, halina na Manila. Manila na na. Wow. Diri tama po danay. Sir, Sige. gusto mo yung CR? Basi kami mga kwanta da.
we just had our first stop here, rest stop on the way to Katiklan. Okay. Sino nang alam si driver ka? Okay. Wow. And I think this bus came from Manila. I don't know where it's going. Probably in Mindanao. And they just passed here from Manila. Wala. Dali lang. Kaya tanong ko tungkol sila kung uso yun na nila. No. Nakao kaya? Balite na ni. Amo na ni nga lalit sa Manila nga pa. Alay kang mahuman yung bypass niyo lang kalibo na nimo ba yan. Ining bypass? We are come to Balite, Aklan. Para pala sa kung Amo na Oh, wow. Pagbalik ta sinidi. Di na tamagi. We are entering the town proper, the town of Balite, Aklan. On the way to Katiklan, Boracay. Di ng lusot na singkwan na. samahin niyo ang Washington. New Washington din ganing on New Washington na. Dira sa kalibo man na. Kalibo man no. Agyan mo New Washington, yung kalibo rin. Apa dapat gigili sini sunod nga trip. May pan kita para pag
sige. Amo na ang ilang banwa. Amo tong parish church. And I think this is the town plaza. Baleti's Best Pasalubong Center. Sorry, we're going. Wait until we're coming home. Next na banga na tayo. Lapit na malang. Banga o ano? Lapit na malang. Hindi naman tayo magagi. Banga kayo mabypass lang to dito. Alright. Tutulan mo na. Pamilyar ka gid kali ng lugar ha? Pero may mga hindi sir ka. Damo ang naga-charter dire. Ligay nga doon. Pero man kami. Oo. Taga North Cotabato. Amo gali. LGU. Popular gini ang Boracay. 4 days din sila. Nag-tour pa sila pa Iloilo naman dahil pagbalik. Mga taga-sagwa man siguro. Hmm. Amo na lang na. Ay, di daw dami ang kwan. Hindi ko may sulusubra kang kwarta kundi lagaw-lagaw ka. Pero consumption nila. We just leave the town proper of Balete, Aklan, on the way to Banga. Ang Banga is another town, no? Oo, O other town. is another town next to Balete, Banga, Aklan. Kalibo na lang yun ang next round. And then after Banga, it's Kalibo, the capital of Aklan province. Ang Kalibo hindi pa city, Di ba? capital lang siya. Yeah. Talaga. May Pasililo, duwa ng city, no? Pasig City. We are now entering the town of Banga. Banga and Aklan, municipality of Banga. Ay, text na siya. Pag walang sulod sa welcome sign. Then after this is the capital of Aklan, Mga 10 minutes na lang siguro ah. Kalibo. 10 oh. Adira nga hilera sa Rosa. Ngayon na lang tayo mga kwento na ah. Next time we come back here, this is now the way we will take in the. This is a bypass highway from New Washington. Rojas ang New Washington, no? Aklan. From New Washington, Aklan to Katiklan. This is the shortcut. They are still constructing this so that it will be a shortcut for travelers coming from Iloilo. So New Washington, we pass by Kalibo and then Katiklan. There's still construction going on. Ang buwan doon sila ang Makato eh. Ang Makato, ano naman ang Makato? Banmatang. Sunod.
Kalibo Ostrich Farm. Oy! May ostrich farm sila. Bali, dua pa kaban man na antay. Na bypass ta. Bypass. Bali, bukag niyo man siya. And this is the bridge here. Basi amo ng longest bridge nga in Panay. Amo na nagpildi sa gimbal. Kay ang gimbal sa nguna mo na the longest bridge na so no di pinerde ko no somewhere here in amo ni siguray. Pinakalaba no? Laba pag inasang sa dito. Nalagit niya. Laba pagid ni. Oo. So amo ng record subong. So this is the longest bridge in Panay Island, which was the record holder right now presently, but before that is the Gimbal. The town of Gimbal in Iloilo is the longest suspension bridge. Request man sila. Di after this i-drop mo kami balik ka Balasan. Balik ka pala. May pasahero ka naman. Wala na. So ma-meet na lang ta sa 10. Okay. Todo. National Highway na puro na karinderya sa Kaya nagpenda mo yung restaurant na tukod. to sa pag kuan sini ho. Kalan-an na ho sa mga traveler. Wala ginali. Patay man natin yung lugar. Patayo. Oras gani magyan sa karsada. Ga-develop dayon eh. Amo na ni dapat sa una. So, and this is another crossroad. This is the main road, crossroad, but we'll still continue with the bypass road. No, ay kaupo day banisa no? Ay, sadya kita tani. Ay, istoryahan to na lang sa. Balan mo, nasawaan mo yung flavor. Bisan din kaya sa Pilipinas, may aran na yan, pangitaon mo yung baklon. Pangita na ganyan sa burga. Pangitao, sang nasawaan mo nga diribla nagpagalin mo. Yung nabaligya na diyan, may to kami sa Amerika. Mugana ita, maran ako magbakal nga pasalubong kay dito, kabakal ka man. Tanggalan, Aklan. This is the continuation of the bypass. Earlier, we passed by. So you save a lot of time in driving. Someday, when they will completely finish this bypass road, bypass highway,
very convenient for people who wants to vacation in Katiklan.